What's going on, nerds? Shazanendo right here, and let's talk comics. What's going on, nerd? Ini Let's Talk Comics with Nendo. Kita sembang komik tanpa tapisan. Superhero bangkit, villain penuh muslihat. Teori panas, cerita padat dari panel ke multiverse yang syarat. Jomayan. Let's Talk Comics, man. Let's Talk Comics, man. Let's Talk Comics, man. Let's Talk Comics, comics, comics. Let's Talk Comics, man. Welcome back, ladies and gentlemen, and welcome to. So kira aku buta, aku tak nampak. Yo, selamat datang ke Let's Talk Comics with Nendo. Sekali lagi, yang siapa belum subscribe macam biasa, please subscribe to this YouTube channel. Make it 5,000 subscribers, guys. Let's go. Hari ni kita tak waste any more time. Kita terus dive straight right into it, because semalam aku dah puas rant lah. Bukan semalam lah, Rabu punya episod aku dah puas rant tentang Sony punya masalah dengan Disney Plus tu. So yang siapa belum tengok tu episod, please go and watch that previous episode and tell me your thoughts, man. Tapi hari ni kita mulakan dengan Daredevil Born Again. Actually, the topic is only Daredevil Born Again season kedua, episod keempat, Mat. Damn, aku rasa kan, so far this is the best episode for Daredevil Born Again season kedua. And one of the best episode lah. I mean, cerita dah belum habis, so aku tak boleh macam cakap the best gila ada compared to other episodes, but so far dah masuk episod keempat ni the best. Episode 1 agak draggy, episod kedua pun sama. Episod 3 dia dah start action dia macam gempak. I mean, episod pertama semua action dia gempak, cuma dia banyak perbualan kan, banyak sangat dialog, and then we just wanna get to understand more about what's going on kat Hell's Kitchen and stuff. Tapi kat episod keempat ni, oh my god, Bullseye is freaking back, man. And Bullseye is freaking madness. Tapi aku suka konsep dia, how macam dorang cuba nak kasih dia the good guy dalam cerita ni. He so called jadi macam anti-hero lah kat dalam episod ni kan. Tapi dia punya niat cuma nak jatuhkan Kingpin je. Other than that, aku rasa kalau Kingpin dah mati pun dia akan still continue untuk bunuh-bunuh orang lah. But kita tak tahu kan, because technically dia dah repent kat church tu, and sekarang dia punya motive is to bunuh Kingpin lah. And also, wow, back to back, mat, scene dia gempak. And Daredevil kali ni kita nampak banyak kali, and waktu siang hari pun dia ada. Even though Matt Murdock muncul sebagai policeman, tapi damn, even the policeman scene yang dia, bukan polis, sorry, yang dia jadi AVTF punya member tu, even that scene is still interesting, kau tahu tak? Okay, tapi let's not terus jump straight to kat that scene. Kita borakkan daripada mula. Bullseye, man. Oh my god, the opening scene for this episode is Bullseye tengah workout, tengah kita tengah sibuk lah kan, tengah siap-siap tengah siap-siap semua. And damn, kita nampak like how OCD he is, macam orang cakap semua. And compare to, aku tak berapa ingat sangat Daredevil season ketiga yang kat Netflix tu, how crazy Bullseye is, atau Bullseye was. But dalam this episode, aku boleh nampak yang dia adalah seorang yang gila. Kau faham tak? Lebih macam kat komik. Walaupun kat komik dia betul-betul gila, tapi kat sini dia macam, kita nampak lah yang dia tak ada hati perut kan. And oh damn, masa dia the call to AVTF yang cakap ada Frank Castle tu. Kau dapat tak cara dia, muka poker face tu, dia cakap macam, oh, Frank Castle, oh, he has a gun. Aku macam, damn, this guy. Lepas tu bila AVTF tu datang, oh my god. The funny thing about this scene, bila dia nampak anjing tu, dia cakap dengan owner anjing tu, cakap, kau tahu tak bersih tu kalau kau buat anjing kat restoran, especially kat restoran kan. Tapi apa yang dia buat tu lagi teruk, dia bunuh semua. And aku suka how macam, yes, kita tahu yang Bullseye ni tak pernah miss kan, tapi mat, semua victim dia, setiap victim yang kena attack by Bullseye, semua direct kat mata sah. And benda tu aku macam, wow, aku impress gila. So aku tak tahu whether kat comics dia macam tu ke tak, but kat the series kita nampak yang wow, dia
Damn, aku tak tahu kenapa dia attack kat mata je, but yalah, interesting daripada tu. And yeah, I was expecting more Daredevil in action lah, tapi aku rasa episod ni memang khas untuk Bullseye saja kan. So yalah, aku really appreciate this episode, man. And then aku rasa episod ni kita just borakkan pasal action scene kot. I mean, the punya whole series macam biasa lah kan, Vanessa, Vanessa punya masalah with Kingpin, bla bla. Lepas tu Kingpin ada boxing apa entah. And then ada satu mamat from the Northern Star tu pun join the Daredevil team nak selamat, nak tolong lah, bla bla. Tu semua okay, fine, whatever. Tapi damn, masa Daredevil jumpa Bullseye tu pun, oh my god, walaupun scene dia pendek kan, tapi damn, the conversation, the dialogue between each other pun macam, wow, this is perfect, man. And Bullseye cuba nak terangkan yang aku on kau punya side, man, aku nak tolong kau. Tapi Daredevil macam, no, niat kau salah, Syed. Ini bukan cara aku. Pasal dia nak bunuh Kingpin kan. Bayangkan, tapi kalau dia bunuh Kingpin pun dah tak best lah. Sebab kita tahu Kingpin ni adalah arch nemesis untuk Daredevil kan. So yeah, I mean, it's interesting lah how Daredevil punya relationship dalam cerita ni dengan Daredevil, because aku cakap Daredevil, Bullseye punya relationship dengan Daredevil kat cerita ni, because kita tahu Daredevil ni masih dendam dengan Bullseye sebab dia bunuh Foggy kan. Tapi at the same time, Daredevil tetap pegang pada dia moral code yang killing won't solve the problem. And masa dia cuba nak attack Kingpin pun, man, dia boleh selamatkan Bullseye. Okay, sebelum tu yang cut scene boxing tu, damn, even the boxing match menarik, right? Kita dapat how big, how muscular Kingpin is. And aku pernah cakap kat dalam one of aku punya episode kat Let's Talk Comics, aku borakkan Daredevil Born Again trailer, yang ada few people yang tengok podcast ni atau dengar podcast ni, diorang macam terkejut yang Kingpin ni badan muscular, mat. And aku pernah explain yang Kingpin kat komik sebenarnya taklah gemuk. Dia memang nampak gemuk, tapi dalam badan dia adalah 99% muscle lah. Dia macam sumo kan. Yeah. So memang dia tough gila lah. Badan dia sebenarnya keras, mat. Dia bukan macam blob, badan semua lembik. But yeah, Kingpin is built differently lah. And even kat dalam comics kita nampak yang ada some artist draw dia memang sengaja kasi gemuk, tapi ada some artist draw dia besar tapi muscular gila. Dia sama macam Daredevil yang Ben Affleck, yang Kingpin tu, yang mamat African American tu. Yeah, aku tak tahu nama dia, tapi dia pun dah meninggal kan. That's how Kingpin should look like lah. And then yeah, tiba tu mamat kat boxing ring dia. Lepas tu cut to the main event of this series, of this episode, where Bullseye masuk and cuba nak bunuh Kingpin tu. Man, aku yakin memang Bullseye takkan miss kan. Tapi bila dia cuba campak tu award Kingpin kan, tu tak salah, Kingpin boleh tepis dengan belt dia, siut. Tapi masa ni aku dah agak mesti spoiler alert lah, Vanessa akan mati kan. And yeah, terus Kingpin tu macam selalu loser, keluarkan pistol lah apalah. Aku cakap alamak. Benda tu pun aku dah cakap Syuk, jangan siap kau bunuh Bullseye macam tu je. Aku nak tengok more Bullseye tu. Sebab kita belum dapat the accurate suit of Bullseye. Sekarang kita dah dapat DD punya suit, Daredevil punya suit dengan DD punya initials kan. Even MCU sekarang pun cuba untuk bagi kita comic accurate suit. Tapi Bullseye ni belum lagi. Walaupun yes, Bullseye punya suit ni adalah accurate juga. Kat dalam komik pun Bullseye tutup muka dia sama macam kat dalam series ni. Cuba kita semua nak Bullseye menggunakan cowl dia yang boleh nampak dia punya grin, dia punya senyum tu, senyuman dia yang sinister tu. Aku nak tengok benda tu. And kita pun still dapat kita pun still dapat tengok Bullseye senyum macam nak cari pasal punya kan. So aku still appreciate benda tu. Cuma tanpa cowl dia aku macam benda ni kurang lah kan. But yeah, luckily Kingpin tak berjaya untuk tembak si Bullseye ni, because Daredevil walaupun dia benci orang tu kan, tapi kalau orang tu dah kena bunuh, dia still step in selamatkan. And benda tu aku betul bagi kat Daredevil lah, big ups to him, man. Sebab dia bunuh kawan dia kot, best friend dia, tapi dia still selamatkan tu Bullseye kan. But yalah, I mean, because of the stupid moral code lah, whatever. Yeah, lepas tu Vanessa mati. Masa ni aku dah macam fikir,
what if Daredevil pun lagi ni, because Vanessa ni dah mati kan. Cara Vanessa mati pun brutal sah. Walaupun miss kan benda tu, walaupun Kingpin dapat tepis, tapi that thing still shows us yang Bullseye ni still never miss. Kenapa? Because still kena kat kepala Vanessa ni, tercacak kat otak dia ni. Aku macam, oh my god, like aku ingatkan benda kaca tu akan tembus kat dada dia ke jantung dia ke. Sekali kat sini aku macam, oh my goodness, this is crazy man. And this is where shit starts to go down. Next episode aku can guarantee kau Kingpin is gonna be much more menace, much more angrier macam kita dapat dulu. Because sekarang Kingpin ni kita tahu dia macam, you know, chill, mayor vibes, you know. Dia buat jahat pun macam ada table punya, dia tak ada macam verbally atau tunjuk yang dia ada agenda kan. Tapi aku rasa this time we gonna get the real Kingpin yang kita menantikan lah. Ya, dia boleh macam Vanessa A, B, C, D. Oh ya, ada satu moment tu yang dia jumpa dengan Mamat Scooby-Doo tu, Shaggy kan. Aku tak faham. Okay, kat dalam series ni aku realise Kingpin ni dia banyak bersabar Mat. Dengan Daniel bersabar, dengan si Shaggy tu dia pun boleh bersabar kan. Aku macam sure, dia kalau kita dapat Kingpin yang dulu ni, ataupun Kingpin yang kat dalam komik, tak ada lagi. Daniel tu dah kena tembak dah. But yalah, I mean, maybe sebab dia dah jadi mayor kan. So you never know man. Maybe lepas episod ni kita akan dapat tengok the more brutal kind of Kingpin. Ya, sekarang dah masuk episod 5. Minggu depan episod 5. Kita ada lagi 3 episod until, you know, lagi 2 episod until the end of Daredevil Born Again season kedua. Sekarang pun dah tengah shoot season ketiga kan. So aku excited gila. Nampaknya season ketiga ni is gonna be much more entertaining. I mean aku pun cakap benda ni juga kat season pertama kan. Aku cakap season kedua akan be much more entertaining. Tapi aku harap season ketiga ni diorang akan masuk straight away from season kedua. Dia tak ada macam time gap ke apa whatever. But yeah, dengan cerita season ketiga pun gonna be adapted from Devil's Cell in D, something like that, komik tahun 2006, Ed Brubakernya run, yang continuation from Brian Michael Bendis punya run. So it's gonna be exciting lah. And dalam that issue juga is where Daredevil dengan Kingpin dalam penjara. And that's aku theory where Kingpin dengan Daredevil akan masuk jail sama-sama lah dalam at the end of this season kan. So yeah, apa lagi ya? Did I miss out anything? Yeah, so far aku cakap dia punya fight scene memang for this episode memang gempak lah. And aku harap diorang akan stick to the same style till the end. And tak salah aku episode ni pun director semua dah lain kan, dah tukar kan. Because cara dia bersih cinematography boleh nampak different. Even bila ada satu scene tu yang Daredevil cuba dengar heartbeat. Oh, yang dia dengar heartbeat siapa itu pun tak nampak macam the first episode kan, where dia cuba nak dengar tu, dia punya angle tu shot differently pakai. Ya, bukan differently, the transition tu nampak lain kan. Ya, tapi this episode kita boleh nampak is directed by a different guy lah. Ya. What else? I'm glad dia tak tunjuk tu bunga warna biru, apa, bunga rose tu habis transition from a normal colour to colour biru tu. Aku penat saya pada tu, seriously lah. Harap dia takkan continue betul. Because episode ni penuh dengan Bullseye punya scene. Kau imagine setiap kali Bullseye muncul, dia akan jadi macam itu. Pening saya kepala. Ya, aku rasa tu je kot. Comment down below what do you guys think about episode keempat ni. Are you guys still excited towards the end? Aku tak akan bagi aku yang rating sampai finale. So kalau korang tahu aku punya rating berapa, korang tunggulah. Tapi so far I would say kalau korang still interested dengan aku punya rating kan, episode 1 sampai episode ketiga aku memang rate series ni 8 out of 10. Tapi for this episode I will give it 8.5 to 9. Maybe a 9 lah, 9 out of 10. Sebab damn, kebak gila. And lepas ni aku nak continue tengok lagi. Aku nak tengok balik this episode. Yeah. Anyways, thank you guys for tuning in. Jangan lupa subscribe to this YouTube channel, dengarkan podcast di Spotify, follow aku di TikTok dan juga follow aku di Instagram. Dari tu Shazwan right here. See you guys on the next one. Let's talk comics nerds. Peace. Assalamualaikum. Bye bye.